3 submarine fiber optic cables were cut following a Houthi missile strike on a British-owned vessel, the Rubimar, off the coast of Yemen. Experts attribute. The first one is that all of us, we understand that Africa is not looking for charity. They ask for the possibility to compete on an equal. ANO accused the government of committing genocide against the Amhara people, something that. Thank you. So to what extent is Africa also going to dominate or feature in the discussions around G7? Right. Relations between Tigray and Eritrea. What should be the nature of these relations? Should Tigray ካብ ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል እቶም ሰብ ዓሚታዊ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝተፈጸሙ ምዃኖም ወደበ ሕብራት መንግስታት መምላስ ኤርትራውያን ካብ ስደት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ሃገር ዝወፁ እሞ ተጣዒሶም ንሃገሮም ክምለሱ ዝተልዩ መንእስያት ብዙሓት እዮም ይኹን ግን ሓደው ብዝፈጸምዎ በደል ይስከፉ ሓደው ምስ ተመልሱ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ይጠራጠሩ እንታይ ትብሎ It is a golden opportunity to showcase its leadership within BRICS and to solidify its position as a key player in this emerging global alliance. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተዩ ሎሚ መጀመርያ ቻምፒዮን ናይ ኤርትራ ብዓቢ ድምቀትን ብፍሉይ ኣገባብን ተጸምቢሉ ጸወታ ፍሉይ ዓይነት ጸወታ ኤርትራ ድሕሪ ውሕደት ዓመታት ናይ ዓለምና ሱፐርስታርስ ኣብ ቻምፒዮንሺፕ ናይ ኤርትራ ክሳተፉ ምዃኖም ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ምክንያቱ ታለንት ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ብቅዓት ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ብዝሒ ናይቶም ተወዳደርቲ ዝረአ ዘሎ ካላርስቲ እዩ My favorite ድማ ነዚ ዓመት እዚ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋቱ ድማ ካብ ልቢ ሕጎስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ነዊሕ ኣብ ቅድሚት መሪሖም ድሕሪ ምኻት ናትናኤል ፍሉይ ብቅዓት ኣርዩ ቀዳማይ ኮይኑ ኣትዩ ናይ ብሓቂ ድማ ዓብ ክብሪ ዝግብኦ ቻምፒዮን ናይ ኤርትራ ሊድል ትሬክ ኣብ ናይ ክሮኖሜተር ከምኡ ድማ ኣብቲ ቀንዲ ውድድር ኣብዚ ናይ ጽርግያ ድማ ብክልቲኡ ቀድ ሓንቲ ጋንታ ሊድል ትሬክ ትበሃል ተዓዊታላ ኣብቲ ሓደ ኣማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ኣብዚ ድማ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንናትናኤል እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ንነዊሕ ዝጻዓርካላ ክንደይ ዓመታት ዝተጸበኻያ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ቢንያም ድማ ነዛ ቻምፒዮን ካብ ቱር ዲ ፍራንስ ንላዕሊ እየ ዝደልያ ኢሉ ግን ኣይሰለጠቶን ኣላ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመጽእ ንክዕወት መርሃዊ ተዓዊትላ እቶም ካልኦት ዓበይቲ ሳርሱን ተዓዊቶም ለዮም ስለዚ ንናትናኤል እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ብዛዕባኡ ንእሽተይ ካብቲ ላይፍ ክንዘራረብ ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ግን ዓብዪ ትሕዝቶ ዘለዎ ይከውን ብቁጠባ ኣብዚ ኩነታት ንሪኢኹም ኣለኹም ኤርትራ ገማግም ናይ ኤርትራ ብናይ ኢንተርነት ፀገም ይድለ ከም ዘሎ ናብ ኤርትራ ልኡኽ ሰዲዶም መልሲ ኣይተቐበልናን ኢሎም ኣለዉ ኣነ ድማ ምስ ሚኒስተር ኢንፎርሜሽን ናይ ኤርትራ ርክብ ገይረ ኣለኹ እስከ ብዛዕባኡ መብርሂ ክበኩም እየ ህወሓት እፅዋ ኼባ ገይሩ ምስ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ ከምኡ ድማ G7 ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዘውፅዎ ኣገዳሲ መግለፂ ቡክን ጅምሪና መጀመርያ ምክንያቱ G7 ኣብ ጣልያን ተጋቢዮም ቀድሚዮም ብዙሕ ዘረባታት ተዘሪቡ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝበልዎ ጥራይ ኣብዚ ክንርኢና ዓብዪ ኢንቨስትመንት ናብ ኣፍሪካ ክገብሩ እዮም ጣልያን ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ድማ ብኡ መንፅር ክንርኦ ኢና ሌትስ ጎ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ኮሜንት ግደፉ ታንክ ዩ ሌትስ ስታርት This G7 summit Africa specifically migration from Africa into Europe. This is a major issue for the G7 host nation Italy in particular and for the rest of Europe in general, represented by Macron, Scholz and the EU delegates. Meloni, of course, is at the forefront here because Italy is in southern Europe, surrounded by the Mediterranean Sea. መጀመርያ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ኣብ ዓብዪ ጣልያን ነቲ ኩነታት ንሜሎኒ እንታይ ቀዳምነት ዝህባ እንታይ እዩ ቀንዲ ዘድልያ ክንብል ክንፍትን ኢና ጣልያን ኩላቶም ዞም G7 ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ እታ ዝተፈተወት ወይ ዋ ካሪዝማቲክ ዝኾነት ብህዝቢ ኤሮጳ ናይ ኤሮጳ ቻርሚንግ ሌዲ እናትበሃል ዘላ ልዑል ተቐባልነት ዘለዋ እቲ G7 ድማ ብናታ ፅቡቕ ሽም ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝንገር ዘሎ እምበር ካልኦት ኩሎም መራሕቲ ብህዝቦም ዝተፀልኡ ከም ዝኾኑ ስለዚ ጣልያን እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ቀዳመይቲ ጣልያን ግዳይ ናይቲ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ብባሕሪ ዝመፅእ ስለዝኾነ መብትኡ ንዑ ትደልላ ብኸመይ መንገዲ ኣብ G7 ከም ኣጀንዳ ኣትዩ ነይሩ ካልኣይ ድማ ሽርክነት ምስ ኣፍሪካ ጆርጂያ ሜሎኒ ዘገርም ዘረባ ተዛሪባ ነይራ ንሱ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ G7 እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናቱ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ምዃኑ ኣብ ካልእ ካቨር ገይረ ኣለኹ ንዩክሬን ዝኣክል ኩሉ ነገር ገይሩ እዩ ካልኣይ ዋዕላ ድማ ራይት ናው ኣብ ስዊስ መራሕቲ ሃገራት ይኣትው ኣለዉ ንዋዕላ ሰላም ናይ ዩክሬን ዝብል ግዜ እንተረኺበ ካቨር ክገብረ እንተዘየላ ኣብ ካልእ ግዜ ናይ ሎሚ ናይ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካን
ንኤርትራ ስትንክፍ ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ኤርትራ ድማ ናብ ብሪክስ ኣፕላይ ጌራ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ንዑ ዝትንክፉን ክንርኢና ሶ እስከ ናይ ጥልያን ና ጆርጅ ሜሎኒ ወርስ ሄር አጀንዳ ሕጂ ንስማዕ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ግዚኡ ብባሕሪ ዝመፅሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ንዑ ዝምልከት እስከንስማዕ Africa, with its difficulties, its opportunities, asks us for a different approach than we have often shown in the past. Linked to Africa, not just Africa, is another fundamental issue that Italy has put at the center of the presidency, which is the issue of migration and the increasingly worrying role that human trafficking organizations are taking on, clearly exploiting the desperation of human beings. So, Giorgia Meloni እንታይ ትብል ዘላ ኣፍሪካ ምስ ብዙሕ ፀጋታታን ምስ ብዙሕ ብድሆታታን ቆላሕታ ናይ ኤውሮፓ ኣጠማምታ ናይ ኤውሮፓ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ብንጹር ንሳ ንየማናይ ክንፊ ወይ እውን ራይት ዊንግ ዝበሃላ ፖለቲካ ንሱ ስለ ዝኾነ ዝድግፋ ዘሎ ብኡ ተመሪፃ ስለ ዘላ ቀዳማይ ንዖም ዘገድሶም ድማ ተኻሊ ናይ ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ካላርስቲ ቀዳማይ ንየማናይ ክንፊ ዘገድሶ ናይ ስደተኛታት ምክታእ እዩ ስለዚ ጥልያን ብመንገዲ ናይ ኤውሮፓ ጌራ ኣብተን ዶብ ዘለዋ ኣብ ግብፂ ቱኒዝያ ሊቢያ ማውሪታንያ ከምኡ እናበለ ሞሮኮ ናብ ኩለን ኣብተን ዶብ ዘለዋ ሃገራት ናብ ባሕሪ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ጠሚተን ዘለዋ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ትገብራላ ነቲ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ንምዕፃው እዩ ዝኻ ካልእ ኣይኮነን ብዝተኻለ መጠን ሴኪሪቲ ገረንተን ሃገራት ንክዓፅዎ ኢንቨስትመንት ይገብራሎም ኣለዋ ንመንሰያቶምን ንካልኦት ቡክ መፅኡ ዝኽእሉ ድማ ክከላኸሉሎም እዚ እቲ ሾርት ተርም ምክንያቱ ነቲ ናታ ቤዝ ደገፍ ዝህባ ዘሎ ፖለቲካዊ ደገፍ ንዑ ክትከስሮ ይደልን እያ ቀዳምነት ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል እቲ ኢንቨስትመንት ሽርክነት ገለመለ ዝበሃል ስለዚ ቀዳማይ ነቲ ናታ ቤዝ ዝሕጉዝ ነገር ብኤውሮጳ ደረጃ እውን ይዕወቱ ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ክትሕጉዝ ተኮይና ኣብ ኢሚግሬሽን ዘተኮረ እዚ ንባሕሪ ብባሕሪ ጌርካ ክትመፅእ ትሓስብ ዘለኻ absolutely not the right time ግዝኡ ይኮነን ግዝኡ ሓሊፍ እዩ ብባሕሪ ጌርካ መፂኻ ኣብ ኤውሮጳ ወረቐት ክትረክብ ኣይኮንካን ኣብ ፍራንስ ኣብ ስዊስ ኣብ ጥልያን ኣብ ጀርመን ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ኩሎም ዞም ዝበልኩኹም የማናይ ክንፊዮም ተዓዊቶም ዘለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ሕጂ ምርጫ ክግበር እዩ ክንርኢና እንታይ ማለት እዩ የማናይ ክንፊ ማለት ኣዚም ዝበሃል ክቕበል ኣይደልን እዩ ባይ ዘ ወይ ስዊትዘርላንድ ኣነ ዝነብረላ ዘለኹ ሃገር ወላ ኤርትራ ከይፍ ቀደትሎም ብኢድ ኣዙር ብሳልሳይ ሃገር ገይሮም ክጥርዙ ኣብ ዲቤት ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ጉዳይ ወረቐት ክቡ ይደልዩ እዮም ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጠጠው ኣቢሎም እዮም ኤርትራዊ ኬዝ ዝበሃል የለን ኢሎም እዮም ነቶም ወረቐት ዘይሃብናዮም ድማ ክንጥርዞም ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣብ ስደት ትሓስብ ዘለኻ it's not the right time ምናልባት ብዝኾነ ምክንያት ክወፅእ ትብል ዘላ ግዝኡ ይኮነን ሱዳን ዕግርግር ኣሎ ሊብያ ሞት ኣሎ ኢትዮጵያ ሽግርናቶም ከርእየኩም እየ ሓድሽ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ክንሪኦ ኢና ፅንሕ ኢልና እቲ ሓሸውየ ድማ መዓት እዩ ስለዚ ተፀመም ኣብ ዓድኻ ብዛዕባ ዝምልከት ድማ ክንርኢና እስከ ንቐፅል ኣብዚ About 22,000 people have arrived in Italy via boat this year. Last year this number was at 150,000 people, and this is not a safe journey. So ክሳብ ሕጂ ኣብ 2024 ሰባት መፅኦም ኣለዉ ናብ ጥልያን ብባሕሪ ገይሮም ትብል ኣላ ኣብ ከምዚ እዋን ዓሚ ልዕሊ 100,000 ሰባት እዩ ነይሩ ትሪኦሎም ትፍልልይ ክሳዕ ክንደይ ዓጊቶማም ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ክዕገት ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ሪፖርት ካብ ግሪክ ዝረኣኽዋ 300 ዋላ ገለ ሰብ ዘለዋ መርከብሲ ሓደ ሰብ እዩ ፖለቲከኛ ናይ ግሪክ ክዛረብ ሰሚዐዮ እናሞተት ከላ እናጣሓሉ እናረኣይዎም ከሎ ናብቲ ወደቦም ምስ መፁ ደፊኦም መሊሶሞም እናጣሓለት ከላ ድማ ስቕ ኢሎም ሪኦሞም ኢሎሞም ስለዚ ናይ ሰብ ስደተኛ ፅልኢሕ ሕሉፍ ኣይኮነን ኣብ ባሕሪ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ መሬት ንዘለዉ ፀሊኦም ስለ ዘለዉ ሂወትኩም ኣብ ሪስክ ኣይትእቱ ንቐፅል ድሓን this is going to be a different story ኣብ ካልእ በይኑ ክገብረሉ Migrants had to brave the Mediterranean Sea where rough weather takes a toll. About 2,000 migrants died or went missing last year, fleeing their homes, instability and colonizers and sharing the wealth that should have been theirs. But Europe isn't as rich as it once was. Recent events like the war in Ukraine have dealt them a blow. Europeans across nations are going through a cost of living crisis. In this situation, they don't want more mouths to feed, so they want to put an end to illegal immigration. Now, Europe does hold the blame for poverty in Africa. They created the problem that they now face. So how do they end it? Giorgia Meloni has a simple plan. ኤውሮጳ ብድንጋፀ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ኣፍሪካ እዚ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ግዴታ ዘለዎም ግዴታ እውን ኣለዎም እዩ ስለምንታይ ኣፍሪካ ዘላቶ ስቴት ዘላቶ ኩነታት ቀዳማይ ተሓታትናቱ ኤውሮጳ እዩ ምክንያቱ ብመግዛእቲ ልፋዕ ብትን ዘእተወላ ንኣፍሪካ እዚ ሎሚ ዘላቶ ኣፍሪካ መሰረት ናቱ ብኩሉ ኣንግል ተጠሚትካዮ ኤውሮጳውያን ዝሃንደስዎ እዩ ኣብ ከምዚ ውዲቖም ኣሎሚ ድማ ብላዕሊ ኮይኖም ዘባጭውላ ዘለዉ ሓንቲ ካብቶም ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ካብ ምምፅኣ ከይመፀት ከላውን ናይ ፈረንሳ መራሒ ብተሪ ዝነቐፈቶ ንህዝቢ ኣፍሪካ እናመዝመዝካ ሃብቲ ናቶም እና ዘቆቕካ ማክሮን ኣብዚ መፂኻ ንኣፍሪካውያን ክንግደሰሎም ኢና ዝብል ዘረባ ኣቋርፆ ኢላቶ እንታይ ኢላቶ
نافريكاوين دحنتهم تدليها كيد كاب تعدم تمزمزل زالها بوركينا فاسو ديو نيجر ديو إذا كم زلوا مخيل قاطع مخليو كاباتهم وزع تسرق أقارصوا نافريكا بقفنا تعمل حاسكيرنا هنكششهم ده كنا أبعدهم هجروم نكم حضروا ناتسنت كنوا بام كنكلا لنا مسؤوم دما بمعرنة كنسرح لنا كي تمرزت كلا يكم تبون يرى ماكرون دارجا فايرال تخونا فيديوهاتنا تمثيلكم نيره مستمرت حجة بلا زلاد ما سمعوها شاب تسفال لوات ليس ناي جورجيا ميلوني زتخطل البوليتيكية تمتيو Invest some of Europe's wealth in Africa, create jobs and economic opportunities. Maloney thinks that this will reverse the trend of illegal migration, at least migration for economic purposes. And Maloney calls it the Matei Plan. The first one is that all of us, we understand that Africa is not looking for charity. They ask for the possibility to compete on an equal footing. And you cannot do that if you don't have infrastructures. So we understand it and we know it is the priority we have to work on. This is really a brilliant thought. مجمريا أفريقيا رتيت وين كمتس وتلا يكون تدل لابزوان زي ما درخت حليفيو investment يعتمزلا partnership يعتمزلا الزغ جبرت خينو دما أبا حقاف ويكا بايتانا يتغرسي ساقام علوم عبت يتغرس دما investment يدلله أكن نتشاينا تتصرفن تنقفن نتشاينا زودادر عينات عدلاتنا investment حسكا غرب بمبال زي تنبس زربايات زرب زلا أفريقيا قابنا أفريقيا نو تشاينا ساقامنا أفريقيا تبو جرم سلز فلتو تمال نصوم سلز نبرو بزح زربان كل لا يبلونيهم وي أسوار يكونون وي سراويت يكونون سلطنوا لهم تدا سرقة يسرحوا لهم هوسبيتال يسرحوا لهم ايربورت يسرحوا لهم ودب يسرحوا لهم exact النزس الأزدلي أفريقياويان نساتهم دماغ درجات تحجي سلدوات صحابه زيهم أوروبيان كان متيوم أكن دخمس قبرو قرط لي ناي ترينين ناي سبات كن قبرين هذا بلا بلا ديلهم نتحجر كابت حشوية كم زي واتس قبروه سلذي real change تدليها real investment أبت تارتن كبر الناس stand it and we know it is the priority we have to work on. For too long, Africa has been misunderstood and exploited, looked down or from above. But Africa is instead a continent that can... ننوي حوان نافريكا بتصبغ يتردانا نعيقنا يوم أواردنا يوم كل زي بحال زلون تغير لهم سلازي إزك غير خلال لويا تبدأ الله حقا surprise if put in the conditions to take advantage of what is extraordinary about it. It is up to us to collaborate with African nations and to build with them new development opportunities with a peer-to-peer approach in order to grow together. And she wants... سامعكم يا مجون نزياد زرباون دقيماتا مس أفريقيا معرة peer-to-peer معرة زخونة partnership كن قبر كن كلالنا peer-to-peer approach in order to grow together. And she wants it adopted by as many countries as possible. The G7 summit serves as the perfect venue for her to advance her agenda. She brought together two sets of leaders, the rich G7 members and leaders from Africa. Now, Maloney invited the leaders of Algeria, Tunisia, Mauritania and Kenya. So انتهت فتندلا جورجيا ميلوني تي اب افريكا انكيداتو دلا حساب اللي انترا ديكونس جي 7 حجراتون كخطلو كم بريزيدنتنا جي 7 تودادرت بعالم بفلاي مس تشاينا مس ناي راشا قبل اكايدا اب افريكا كنو ودادرت خوينا نا افريكاوين حجرات لك كم معرينا كم مساتونا كمانا ايكوال زخنا معرينا زخنا غيرنا عدن investment خنقبر كنكلالنا نزيد ما طليان ترايدي كونت ناي طليان بلانك نغركمي سو ترايدي كونت كلاتهم بحدو قينوم كساتفو ناي افريكا ما راح تعديما ناي كالوت هجراتون عديما كاب افريكا ناي كينيا عديما نيرنا بنتابكرنا افريكا مالتيو كينيا مالت ابزوانزي دارغا تطماتي تهجر بدرجه ناي زين جي 7 سلازخونت ويليام روتو تساتفني رابزي. She hoped that the African delegation will make a strong case for her plan. Maloney had invited Arab leaders as well, like Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who could have been another source of investments for Africa, but MBS could not make it to Italy because of other commitments. But even though Maloney's Saudi outreach did not work out, her overall plan is still in motion. If the G7 summit generates investments for Africa, Giorgia Maloney can call it a success. It will take a while for her plan to start working. So is it exactly the plan container نبزيان كيديناج. Giorgia Maloney is expected to announce proposals to support clean energy and food security across the continent. So قال كابتي نسا أنكراتو زلانا ميلونيس Matei plan بحالي أب أفريقيا انتايو aims to foster growth across Africa and reduce migrations لذي سدتنيا تاتات أو كتبل تقين كام مجمرة أدلات كتفتر كتكلال لك أدلات كتفتر تقين كادما investment تقبر لك investment خابي كنقبر نخل نزبل كا
ክሊን ኤነርጂ ማለት እዚ ኣልተርናቲቭ ፀዓት ንኤውሮጳ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ከምኡ ድማ ፉድ ሴኩሪቲ ክልቲአን ነጥብታት ኤርትራ ትደልየንን ኤርትራ ትሰርሓለን ዘለዋ ነጥብታት እየን estimated cost around 6 billion ዝኸውን ድማ ኢንቨስት ንክኸውን ሓሲባላ ሕጂ ሓንቲ ኤክስፐርት ብዛዕባ እዚ ካብ ብሉምበርግ ዝመፀ እዩ ካብ ኩሉ ዝተፈላለየ ሶርስ ክመፅእ ስለ ዘለዎ This is part of Maloney's so-called Matei plan released shortly after she took office in 2022, which aims to foster economic growth in Africa in a bid to reduce migrant flows into Italy. So let's bring in an Africa Car. Still here, Jumana. Thank you. So to what extent is Africa also going to dominate or feature in the discussions around G7? Right, Jumana. I mean, you mentioned there Maloney's plan going into the summit, but many people are really saying this is a test for that Matei plan, as you were just suggesting there. And so really, the focus for her, yes, is clean energy and supporting development on the continent. But I think it's important to remember that this is really a pointed focus for her, right? And you think about frozen Russian assets in particular, and how we're seeing the European Union trying to move away from Russian. So ሓደ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ኩልቲ G7 ተኣኪቦም ኣብ ጣልያን ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ብፍላይ ሓብቲ ናይ ራሻ ገንዘብ ናይ ራሻ ሰሪቕካ ንዩክሬን ንምሃብ ዝግበር ዘሎ ዓለም ሙሉእ ንዑያ ተጥምት ዘላ ኤውሮጳ ድማ ሕማቕ ስምብራት ኣብቲ ናቶም ሽምን ክሬዲብሊቲን እምነት ናቶምን ዓብ ስምብራት ጎሪድዎም ከም ዘሎ ይፈልጡ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ብሰንኪ ናይ ዩክሬን ኩነታት ዝወርዶም ዘሎ ተፀላእነት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መግዛእቲ ዝነበሮም ታሪክ ዝኸፍአ ሽምን ዝናን ዝወርዶም ዘሎ ነዚ ከመይ ጌርካ ክትቅይር ትኽእል ብዙሕ ስራሕ ከድልዮም እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ነዚ ንምሽፍፋን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ብዙሕ ክገብሩ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድልዮም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ህዝቢ ዓለም ብቐሊሉ ክቕሸሽ ዝኽእል ኣይኮነን እወ እቲ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንኤውሮጳውያን ግን ማዕረ ገይሩ ተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ፀብለልታ ዕድል ሂቡ ምሳቶም ክሰርሕ ዝኽእል መራሒ ወይ ሃገር ክህሉ ይኮነን ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ሓደ እቲ ዘለዎም ፀጋታቱ ድሩት ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎ ምክንያቱ ዝዓበየ ቀዳምነት ናቶም ኩናት ናይ ዩክሬን ስለ ዘሎ ዝተርፍ ፀጋታት እውን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ኢንቨስት ክኸውን ዝኽእል እውን ክህሉ ይክእልኒ እዩ ብሓፈሻ ግን እዚ ዝያዳ ንኦፕቲክስ ይብልዎ ንመርኣይ ክግበር ዝኽእል ሸዊ ናይ G7 ካብ ሓሊፉ ግን ኣሜሪካ ብፍሉይ ናብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ክትገብር እያ ዝብል እምነት ከም ዘየለ እዩ ዝንገር energy. Africa is one of the best sources of clean energy on the continent, and so development is very key to this in terms of Italy being able to import more clean energy from the African continent. So that is really, the background focus here. But for African leaders, there's a lot that they also want to see from this G7 summit. Yeah, I mean, how likely is it that it's actually going to lead to something material for the continent, for the African continent? There's a lot of talk, and we know how these G7 meetings tend to go. They issue a communique, but how likely is it that it's actually Exactly. መብዛሕቲ ግዜ እዚ ናይ G7 ብጀካት ንውግእ ዝኸውን ተዘይኮይኑ ተኻለ ንልምዓት ብፍላይ ንኣፍሪካ ንዘረባ ንመፀባበቂ ንሽም ንምርካብ ንቻይና ንወዳደር ኣለና ብምባል ብሚድያ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር እምበር ኣብ ተግባር ዝልወጥ ጭቡጥ ነገር ኣይገብሩን እዮም ስለዚ ንG7 ንውግእ ስትሬት ንዩክሬን ድዩ ንካልእ ንውግእ ቀልጢፎም እዮም ሪያክት ዝገብሩ እንተን ንልምዓት ናይ ኣፍሪካ ተኮይኑ መብዛሕቲ ግዜ ዘረባን መልሓስ ምፅብባቕን እዩ ክሳዕ ክንደይ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶስ ከንርአዮ ሕጂ Right, and I think part of the pressure that Maloney is facing, a lot of it is coming from obviously her electorate. They have their migrant flows, so that is of increasing importance for her to actually show some deliverables. But also from the African continent, we actually heard from Zambian President Hakainde Hichilema, who said the G7 cannot ignore the African continent, especially when we think about clean energy and we think about the need for clean energy and for the African continent for global development. But not just that, a number of African leaders also know that the G7 nations are the biggest donors to most of these multilateral. So ብሓፈሻ እቲ ትፅቢት ብኩሉ ወገን እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ሃገራት ኣፍሪካ ግን ኣብ G7 ጥራይ ዝፅበዩ ይኮኑን እዚ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ እቲ ውፅኢት ናቱ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ G7 ከምዚ ኢሉ እናተጋብአ ከሎ በንፃሩ እቲ ብሪክስ ኤርትራ ድማ ናብ ብሪክስ ኣፕላይ ጌራ ዝብል ሓበሬታ እውን ክንርኢና እስከ ስምዕዎ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ሰንከ Just a few days after this economic summit, Russia held another meeting, which brought together the foreign ministers of each BRICS nation to outline the future goals of the organization. In total, there were 54 points addressed during this meeting, and I've read the entire report, so you don't have to. Here are the top 3 most important takeaways. Number 1, a new financial system. The BRICS organization wants to reform the entire global financial system. So, እቲ ብሪክስ በሃል ኣብ ለንቀነ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ርክብ ገይሩ ከም ዝነበረን ሓደ 53 ነጥብታት ዘለዎ ድራፍት ወይ ካብ ፖሊሲ ክጥቀመሉ ዝኽእል ንምምይይጥ ከም ዘቕረበን ገለ ካብኡ ድማ እቶም 3 ቀንዲ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዘሎ ብሰፊሑ ዝዝረቡ ዘሎ ቁፅሪ 1 ዝተዛረቡላ እዚኣ ኒው ፋይናንሻል ሲስተም
new financial system ማለት እቲ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝቆፃፀርዎ ከምዚ ናይ ራሻ ተሰርቆ ዘሎ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ንኩሉ ዓለም ብማዕረግ ከሳትፍ ዝኽእል ሓንቲ ሃገር ዘይትውንኖ ሓንቲ ሃገር ክፃወተሉ ዘይትኽእል ሲስተም ክንፈጥር ንኽእል ንዝብል እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ እንተደፊኦማ ከባቢ 59 ሃገራት ናብቲ ብሪክስ ክሳተፋ ይደልያ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ምክንያቱ ኩለን ሃገራት እዚ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝወሰንኦ ሕጂ ንሃብቲ ናይ ራሻ ዝገበርዎ ቅድሚኡ ንኢራን ከምኡ ገይሮማ ቅድሚኡ ንኣፍጋኒስታን ከምኡ ገይሮማ ንዒራቅ ክሳብ ሕጂ ሎሞ ከምኡ ገይሮማ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝኸይድ ፀገም ስለ ዝኾነ ካብዚ ሲስተም ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክወፁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ at record level ድማ ናብ ብሪክስ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ new financial system ከመይ accounts ከንስማዮ new financial system. The BRICS organization wants to reform the entire global financial system to enhance the voice of developing nations and improve their access to international financial institutions. Under the current US dollar system, every country is under the mercy of the US government, and this remains the biggest motivation for BRICS. Create an independent payment system that uses local currencies in trade and one that is free from US sanctions and outside political pressure. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሓፈሻ እቲ ኩነታት Number 2, Israel-Palestine. ብሓፈሻ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ኮንትሮል ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኩለን ሃገራት ብማዕረ ብገንዘበን ድዩ መደቃቐሲ ድማ ሪሰትልመንት ድማ ብወርቂ ድዩ ብካልእ ማዕድናት ድዩ ብካልእ ፀጋታት ጌርካ ሓንቲ ሃገር ዘይትቆፃፀሮ ንኩሉ ብማዕረ ከሳትፍ ዝኽእል ፕላትፎርም ናይ ፋይናንስ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፑቲን ክራኸብ ከሎ ቅድሚ ዓመትን ገለን we need a new financial architecture ብዶላር ይኹን ቢሮ ዘይበሓት ዝተባሃለ ናብ ተግባረ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም ትሪእዎ ኣለኹም ዝቀጠልያ እዚ ቀጠልያ ዝበሃል I don't even know why ኤርትራ ኣብቲ ቀጠልያ ዘየተውዋ it's just weird በት ኤርትራ ክፋል ናይ እዚኣ ሃገረ ፍልስጤም እትቕበል ቀዳመይቲ ሃገረ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውን መግለፂ ሂቡ ግን it's okay whatever it is ኩለን ዘን ቀጠልያ ገይረን ዘለዋ ብምልአን ፍልስጤም ሃገር ክትከውን ዝደልዮም ኩላቶም ከዓ ኣካላት ናይ ብሪክስ እዮም ብካልእ ኣዘራርባ ብጀካ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ተነፂሎም እዮም ዘለዉ እቲ G7 ንባዕሉ ዝተነፀለ እዩ እቲ ብሪክስ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝበዝሕቲ ሃገር ናይ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ብኣጌርና ናብ ናይ ዞባና ክመፅእ ኢና The summit allows Russia to emphasize its role as a bridge between Europe and Asia and as a champion of multipolarity in global affairs. Broader geopolitical strategy aimed at creating a ከም ንሪኦ ዘለና እተን ብሪክስ ዝበሃላ ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተጠላብነትን ተደላይነትን እናዓዘዘ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብብዝሒ ሃገራት ናብዚ ብሪክስ ክኣትዋ ይፍትና ኣለዋ ኣብ ወርሒ 10 ዝግበር ዋዕላ ናቶም ድማ ብዙሓት ሃገራት ጠለብናተን የቕርባን ፃውዒትናተን ክገብራ ጀሚረን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ሓንቲ ካብተን ንኣብነት ሃገረ ኤርትራ እያ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ክምለሳ ኢና እዚኣ ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ሓቲታ ዝብል ካበይ ወፂኡ እቲ ሓበሬታ እንተሪእናዮ ናብታ ቪድዮ ክምለስ ኢና ሓደ ዌብሳይት ይኸም ኢሉ ጊድዮን ሙሳ ድማ ነታ ኩነታት according to ሲሩስ ሪፖርት ዝበሃል ኤርትራ has submitted application to join BRICS ዘገርም እውን ኣይኮነን ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ምስ ናይ ብሪክስ ኣካይዳ ዝሰማማዕ ፕሬዚደንት ኤርትራ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ዝተገበረ መራሕቲ ናይ ብሪክስ ዝተዓደሙሉ ከም ዕዱም ፕሬዚደንት ኣትዩ ከይዱ ፅቡቕ ዝኾነ ዘረባ ስሚዑ ምስ ፑቲን ክዘራረብ ከሎ እውን ኣብ ብዙሕ ስለ ተሰማምዑ ነዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ብሪክስ ጌርና ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ንስኻ ድማ ዌልካም ኢኻ ክትመፅእ ኢልዎ ናብ ብሪክስ ከይዱ እውን ተሪር ዝኾነ መግለፂ ኣስሚዑ ኤርትራ ናብኣ ኣፕላይ ጌራ ብሪክስ ክቕበልዋ ድዮም ኣይክቕበልዋን ካልኣርስቲዩ ግን ኤርትራ is a very very interesting ስለምንታይ ንኤርትራ ብሪክስ ክቕበልዋ ይኽእሉ ድማ ክነግረኩም እየ ኣብዚኣ መንደር ሓንሳብ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ገለ ካብቲ ዝበሉ ገለ ካብተን ኣፕላይ ጌረን ኣለዋ ዝበሃላ ዘለዋ ኣዘርቤጃን እዚ ሃገር ናይ ኤውሮጳ እዩ ኣልጀርያ ካብ ኣፍሪካ ዓሙን ክኣቱ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ባንግላዴሽ ሃገር ኤስያ እዩ ዓሙን ክኣቱ ትስሚት ተገይሩሉ ዝነበረ እዩ ባሕረይን ናይ ነዳዲ ሃገር እዩ ቤላሩስ ኤውሮጳ እዚ ጎረቤትን ራሻ ርግፅ ክኣቱ እዩ እውን ቦሊቪያ ደቡብ ኣሜሪካ ቬኔዙዌላ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ላቲን ኣሜሪካ ቦሊቪያ ከምኡውን ቬኔዙዌላ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት እየን ቪየትናም ብኢኮኖሚ ዝምዕብል ዘሎ ሃገር ናይ ኤስያ እዩ ሆንዱራስ ዚምባብዌ ኢንዶኔዝያ ኢዝ ሂውጅ ካንትሪ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ካዛክስታን ኪባ ኩዌት ሞሮኮ ናይጀርያ ኒካራጓ ፓለስታይን ፓኪስታን ዓብ ሃገር እዩ ሴኔጋል ሲርያ ታይላንድ ተርኪ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ናብ ብሪክስ ክኣቱ ይደሊ ኣሎ ከምኡውን ጫድ ስሪላንካ ኤኳቶሪያል ጊኒ ኤሪትሪያ ኤን ሳውት ሱዳን ሊትራሊ መብዛሕተን ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ምስ ግዜ ብፍላይ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ሃገራት ናይ ኤስያ ናብ ብሪክስ ክኣትዋ ከም ዝደልያ ስለምንታይ መፃኢ ይረኣየን ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ኮሜንት ፅሒፉ ነይሩ ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ናይ ብሓቂ ዝገረመትኒ እንታይ እስከኢሉ ፅሒፉ ልክዕ ነዛ ሊስታ እዚኣ ምስ ረኣዩ ኢልካ CIA
أبزين هجرات زياتن كلاتن أبجلين علوا منجستي أبجلين ريجيم تشينج أبجليو بإنجو غيركا بروتست مقبار الجداتات مصنع شمنايتن هجرات مثلا بزح تاكتيكات كفتن مخان أمريكا مغنياتو أتوم منجستات نزي حساب زغريبهم زلوا أبزين هجرات كغيروا لزغلو كعلوا لزغلو كوتقوا لزغلو كسلوا لزغلو كله بروباغندا كجبر مخاني لك هذا نفس وقت ايجنت ناي سي اي بزح سرح كركب مخاني لوا تخيل كازي كم زي عينت كونتات كقاطم كله they are always ready نتن هجرات اتاك كجبروان نزو كونتات زنك غيروا so انتهينا نرزلنا it's an amazing time علمنا نبي قصات خيدالا اتنا بريكس كايدا دما كما يمثل I really hope إيرترا أكلنا تتركب إيرترا سلمتاي أبزي أدلزي بوتا تركب تغل نزبل أبزي حنت ريبورت رغيبا اللغة سمعوا very interesting زغونة ريبورت يا أزا ريبورت يا دما بزح explain كتقبرلنا تخليها لسنا أبزي نزيا أتسنهي لون كقلت ألكم يا حراي زغونة exchange جيرانير 3 submarine fiber optic cables were cut following a Houthi missile strike on a British-owned vessel, the Rubimar, off the coast of Yemen. Experts attribute the damage to the crippled ship's anchor, ripping through the cables as it drifted northwards following the attack on. So, كم تري وزلهم أب جماجم أب بحرنا إيرترا بزك بحرنا إيرترا زحلف كاملو آسيا، جابان، China, South Korea, Indonesia, Australia, and whatever you call India. تايلاند كلن زين هجرات بوزلوا مس أوروبا زرها بالو مس أمريكا زرها بالو مسمرنا إنترنت بزك أيه بحر جري زحلف زعبي كفالنا تدما بيمن تسجعي زحلف نيرو ترجع من لهم بيمن تسجعنا حلف خلو دما يمن نتبحر ترى يكون أنت قصاصي رمزلو نتن مراخب ترى يكون أنت طوابي لمن زلو كسب كندي كبير ممكن زلو أبزي حنت ريبورت خريكم نزيات مليسا كسمعكم سلوزغونكو رأيوا ما بزك ساعة كندي شجرفتي رمناكم زلو. Switzerland is hosting a summit that starts today. It will aim to build broad international support for Ukraine and President Volodymyr Zelensky's peace proposals that include the full withdrawal of Russian troops from Ukraine, but Moscow has not been invited. The world become multipolar in October 2020. While the United States has always prepared its navy to take on an adversary like Russia and even sees China as a potent challenger in the global waterways, the US Navy is locked in a shadow fight in West Asia. The Houthis, once a ragtag force, have morphed into a potent adversary. Gone are the days of rifles and pickup trucks. Instead, they wield a deadly arsenal of drones, missiles, and other sophisticated weaponry. This has resulted in over 50 targeted attacks on commercial ships. So, انتهي زبال زلو أمريكا بحيل بحر جيرا نراشا ديها نتشاينا ديها تشالنج قبري سوميم تم كان مغادر تكتب الكلا أبناي حوتي أبناي بحر زوردا زلو تأجمن سعرتن نفسه زخالة شجري فتيرو لا زلو مخنياتو حوتي بالتكنولوجيا ناي إيران تتكمل بدرونسن بهايبرسونيك ميسايلن غيرو تقلالا ابتقى بحر كم زي قرب غير ومالو سلامتايم سالك مالهم مجنان كي مسلكم ابزرايو قال كابتن حيل بحرنا امريكا ابتا ايزن هاور تبهال نفرت كنا زعانه زلويو انتي لي زارب لبزعبات كنتا. It's a dangerous job and we work through it, but there's an extra layer of danger here. And the sailors have performed well. They have saved civilian lives. I can't count how many people we saved at this point. It's hard to count something that didn't happen because we saved them. And that's an important message I think that needs to get out there. سنتايز بلزلو كسع كندي حيال بدهو أمريكا صغيتا نتحبريتا دقة خمزي وسط قبر الله مغنياتو تسعيراوي حماق أقات موالو كي بحال دغمتان غيفلت تخون انتايز بلزلو عزي برتو شجر كم زلو أبتي قماقمنا بابي المندب أغلالا كبابك أي بحري نأمريكان نيوروبان مراخب ناتوم يقول زخون ناتوم انترست أبتي كبابتي بتعمل دينجروس ليفل كم زلو ناتوم أبتي كبابي قرب كم زي كل كم زلون زخونه نجر كجبروا مون كم زي كعلو زلوا لذي كند منتاي سبات ندحنا لنا بزح سبينا ندحن زلنا انتاي مالتي تدينجر او زلوا لعلى درجه بتصح كم زلي زنقر على كل دما ابز قرباون هايبرسونيك ميسايلس كم زلوهم درونس نا امريكا يوطوهم زلوا اي بحكي ابلعون درجه بقعد بتصحهم كم زلوا تعوتي سلامتا يزدم سالكم زلوا ابقال زي تسبسب كم سالكم ايه نمالا سابتا ريبورت زيا تي مدقعتنا ناي مراخبنا يقلن مزحله امريكان اوروبا نتبوتات مزغدف وانت غيرلو نتي انترنت بتماي زحلف زنبره كبوت كو جميرو مالو حوتي تحتاتيوم مالتي زنا انترنت كامباني دما عقلن صبيبون مخنياتو امونغو اسيان امونغو اوروبان امريكان تزعبي ندي زلو عبي ندنا عالمنا مالتي
تي انترنت دمت زعبي فلونا انفورميشن بوي زلو سلازي ناب إيرترا قصهم كحط له حجر أي وبزي نزوق مسمر تري ودلهم من قد يمن زخيد نبر ناب يمن تسجعوا ناب إيرترا قصو كيرو يحسب له زخاء انتهي له مابزي وبزي ريبورت سمعوا February. Those cables have remained out of service and unreachable on the seabed, while plans to lay 5 new cables, which were due to have been laid through the Red Sea to increase capacity, remain on hold. Some firms are now looking to Eritrea as offering a possible route bypassing Yemeni waters along the Red Sea's western shore. So, أتنا يمن كنتات أغلالا زي واتس مخانم سرايو إمقوات بحرنا إيرتران كالو كل نقرات اليوم ناب إيرترا حتوتات يغربو خمزلو تمسمرنا إنترنت ناب إيرترا تسأقعو كخيل سلامتها يدغرب لكم زلغون and this is very important مستنى حوت زمساح لكم إيرترا نابريكس تغلا إيرترا تدليوم دو أي تدليوم نابريكس نزبل نعون كملس لزلغيه مجمريا ناب إيرترا قصهم حتى تو أغربهم تا كم زقاطهم ما بزخ قلت خلوا سمعوه. But industry insiders say the secretive and autocratic state is not even acknowledging their approaches, with one describing it as a black hole. All cables in the Red Sea go through Yemeni waters, and it highlights the region's importance for global connectivities. Hasnain Ali, analyst. Any disruption here in the Red Sea can have significant repercussions and has been discussed in the cable industry since the events in March. So times بلزلو نساتهم دما تم وكالة نايتي إنترنت كامبانيز يوم نايتي كيبلز لما حضروا كلاتهم أغلهم سلد سببهم نايقدن كان مفتعك رغبولو سلزلهم زخواني انترابشنس كاقاتم سلزي بلو global business سلزغونا أبحطو زلو نابي إرترا تعوعيت ويكا حتو كم زغربو بمن قد إرترا نخو قبرو بساب مارينات جيرو مالتيو كابي إرترا جن زخواني يخون ملسي أي توهبنا زبل مجلس هيبا مالو زغوني يخون مجلسي أي إرترا ملسي هبتنان هجرات يس أور نوي كلاي خلا إرترا جن زغوني ملسي أي هبتنان يبللو بزعبا زا قد زي أنا زا أرتيكل مسمع كوانون إرترا توكي سمالتيو إذا حبريتازي بجحوهم كم زلون يفلتو كم زغونن زدلي متعراي نت زدلي مصنعات غيرهم just because some سلز دليو ابز تعمم غزي مصيلهم زغبرو ودا يكونه نتكونታት اصنيهم زدليهم سغمت كوزو كم زوسنو ملس رخيبه مالتي سلازي زي غداي زي كم زي عينت اگد سنتات كنرخلنا دايركت مزملكتو كومونيكيت كنغبر كنكلالنا ازخا فلوي دبلوماتيك سلازخون كاي كونن ايرتراو مخانترا يخول بديهم لهم ايرتراو زي غاندر خوينكا if you see something أن أكن سويل كاب سوشيال ميديا كتقرأ علون كتزاربلون قال ملان تفتن نزم الكتسب كتصير تغيل كا ملسك ما تأكاي غليو of course أبزكوت وخلو إيرترا ملسي بادي أنا من ملسي باون they may not care زعب إيرترا قالوا تاو كتصير سلزلكا بحفشة نكس إيرترا نتعبريتا بتصحي وكم زلون نزم الكتب سبعة دما consultation يقبروا له كم زلو ملس رغيبة مالتيو at the end of the day كم زي حبريتات كم زي نعيان كريو خلوهم زكونتات زي العلا قداس نزلوا خيني سمعني سلمنتاي زكونتات زي زكاي بحري نابنت تشاينا كمون راشا انتاي جيروم نتكاي بحرس دومينيت كغبروا توينم ابتكاي بحري ابص الوازلون هاجرات كبدما ابتو وشمتناي برشان قالف زبال صلوان زلون هاجرات نا بريكس يتيمن من ينزين اماراتن ايران نتي وشمتناي وشمتناي برشا ويكاتي وشمتنا حرموز بحال نعوزون نعو بخلتي وجنو زلوا منين قداميتي إيران كتكون كلا بتحد وجن دما إمارات ينزلوا كلتين يتيوم من الله نبقى بحركة متخلخة تندعبي بوتازوننا جبسي اللاس بوتاتونن جبس تكون كلا أكلنا يتبريكسيا السعودية of course full member يكون تنزلاجن قال كابتن نبتي بلوك أبز غربا join كجبراس بحال زلوين but still there is a very important question يمن مس إيران سلزخونت راشان تشاينان كقاصر وخوليم إيرتراجن ولا كايديولوجيكالي مس تشاينان مس راشان تخونت نتبوتاتجن إيرترا مس أوروبا مس دبوب كوريا كمون مستليان تقبر زلا ركب ناكالو وشفت خجبر كترتر سلزغولو نيثيوبيا كحيزوم تلو اتكندا قداس بوتاجن بفلاي نتنا انترنت لاينز دي نخال نقددي إيرترا العل ترى سلزلوا ገንዘብ ስለዘለዋ ቢዝነስ ስለዘለዋ ጥራት የኮነስ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ አናታ ኣብዝነ ሕጂ ዘሎ ምትፍናን ናይ ሓይልታት ዓቢ ተራይ ዝባነ ኤርትራ that's why ኤርትራና ብሪክስ ምናልባት ክቕበልዋ ከም ዝኽእሉ ብዙሓት ሃገራት ኣፕላይ ገብራ ስለዘለዋ እቶም ብሪክስ ዘዋፅኦም ሃገራት እዮም ክቕበሉ ሱዳን እውን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ዝምድናው ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ፓወር ነቲ ስትራቴጂ ቦታ ንምቁፅፃር ዝግብር ዘሎ ቅልስ ካልእ ደረጃ ካልእ መልክዕ ሒዙ ዘሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ካልእ እውን ደጊመ ከምፃልኩም ክፍትነ ብዝያዳ ክርዳእ ስለ ዘለና ቁርባ ብዚያ ብሬክ ክንገብር ንሕጂ
تاريخ اللو تغبو تاريخ اللو تغبو تاريخ اللو تغبو تاريخ اللو تغبو سبيبو دلقبو ورقاو تصوري دبري ناي تاريخ بحري زحم بسلو وسان عمري لو مزبل قدم فطاري قدا كل يفلطو زسالتو هزمنا صنت كمتو علو تاريخ بحري زوحاتو علو تاريخ مباز خويتو يذكرني مرهاوي كواقع عني تاريخ اللوت بحري قبلني يذكرني مرهاوي كواقع عني تاريخ اللوت باقبلني مرهاوي دبحاوي تاي قبر شدم هاجرو خحوي مرهاوي دبحاوي تاي قبر شدم هاجرو خحوي واو بحكي أبسميت توكا درفيا دلالة ما زغرني سماتاتنا كم وترو بزح واقع نزخفللكا كندوخ تقبرلو انت زي كيلكا كتنقرلو سلازلكا نسوينا نقبر زلنا زغنيات زدما كم زي انترفالس كم زغ قبرلكم من البات وتدليو عينت موزيكا ويون زخوني اب كومنت سكشن قدافولي ويون صحافولي يخون بليز حجي ناب the next topic ناب زوبانا كنساقرينا and there is a lot of information that's going on مجمري اسكي بزي صبصاب زخن جمر مغنياتنا تكونتاتون سلازقل سألنا ካብ ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል እቶም 70 ሚታዊ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝተፈጸሙ ምዃኖም ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣብቲ ውድብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ ጉዳያት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘተሓሳስብ ብርኪ ዝተበራኸተ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ደው ንምባል ጭቡጥ ስጉምቲ ክውሰድ ሓቲቱ ዝርዝሩ መሓሪ ሰሎሞን كان محبرسو عالم اتوم كم قدات كونات سنتت تقراي فتح كترخبلهم وقحت او حتى دمس لهم زعواتات بترقاقامي كل علونا تعذبناينم نيو لاينس كندا زمربتو جوجلا مصنعتي قبنت احساس سوا مثلا سنتت زرن اتوم قبل علن سوهانه تجارو استفصمو قلوعات قبنات جينوسايد Report exposes Ethiopia's escalating human rights crisis. State forces response. So comes in رياض لنا 700 عويت ناي تزقبر زلو قلولا وبتعدي تحتتناتو سراويتنا إثيوبيا مخانو 700 عويت نزح جزء قاتم زلو and 700 عويت سراويتنا أبي نتزلو قبل السيفيلاويان زقبر زلو قتلتن عنوتن موتن تحتاتو تغينو زخوني يقول اقدا قلق قبراي تغلن of course not زخوني يقول نزي قبر زلو سراويتنا يرترا اقدا نخد قبرقن you have no problem like اتي مسلوينات ويكات حق البونات ناي عالمنا قولي حكر رأيناك خلالو بعلاتهم تيو إنز بهال 700 عويد violations قهستنا يسبعو مثلا دفتصم زولا بإثيوبيا بزعي خاص قبر زولو سراوينا إثيوبيا ينابلغ له قبل إلي زخوني يخون سقمتي زخوني يخون كنا نونا يوسدن دلو زخوني كم زعينت أبساب كيك الربا خلقنا قبل إلي رترا بزي زخوني يخون جبتي بزي زخوني يخون evidence كمو الجرا أوريدو تراي كيكون يناو حلو أوروبا عبرة يكون أمريكا سازي we really need to understand that قبل الإيرترا تغيير زولو زكبر زولو كايدا human rights تو قلد دبلو كله نيرترا single out غيرو كحاسس خل كم زخوني سلازي منجس إيرترا منجس ناي إثيوبيا بجهستنا يستفعلوا نجاراتن سجاماتن يخصص كم زلو كابت صبصابنا بناي ناي حنتي ناي BBC interview كي حلفنا غلنا أبزد ما رايو زد ما قال حدش حبريتا وتي زليو حدش وج امونغو من ترى ابي إثيوبيا تفطير زليزي امونغو من امونغو سومالن عفارن حدش وج تخفيت خمزلو زيك محجون زنبريو كل العفار حزب عفارن حزب سومالن كلتي حدا هايمانوت زلوي اسلمنا مبزحتو انت غوني امونغوم كابنو حوان زصنحي بأسلو مز حلفون ابت مسمرنا هي كاب جبتي اديس ابا زاتو ابت كبابتي كونفليكت ويكا وتادراوي غريچت غيرهم كم زنبرو حجدون حدش كونفليكت erupted ابروب عبيلو استغبر كنتاتون ان نرزلنا ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ አቶም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ደይ ዝረበሎም ክልላት ኢና ንዛረብ ዘለና ዓፋር
كم بدما عفار مالت مستقراي وندوب زلو مسير ترى ما عبدوب زلو كل العفار زبال كل الصومال دما الصومال يركب زلو أمونغو زيوم دما سلزي إتي أمونغو تجارون أمونغو أمحران أبلا ما تاديو ألم تديو أبتي حمارات زبال ديو والك عيد ديو أب كله متفنانين وجين شجرن كم زلينا ريبورت نقبل زلنا قطالي فرديهم لهم أمونغو أمحران أورومون زلو متفنان نريال لنا فرديو هذي حدا ديق زبالة وجيو أمونغو زم أورومون كالوت بهرات توم نيدوبو مسوم زلون بسوس أجمعتي زجاته يقاتلونا مبليهم أمونغو أورومون سومالين شجرالو أمونغو سومالين عفارن كا مبل كلا يجزي عن ريبورت مبل سالسا يجزي ديجل ريبورت يقبرالو أبستفل عليه يجزي كوينات كم زجمر زلو تي سلزي تي أمونغو أبتي تبي أزلو أجم بحد وجم كتفوسو تخيل نجارون كم زي كونه أوروما بوشتو تقامتنا أوروما مستمنجستي نايتي ناي بلصقنا أكل وجو كم زلنا نفلت أبي إثيوبيا فدرال منجسي مسفانو أكل أمحرا يواجه كم زلنا نفلت فدرال منجسي مستقراي زجبرون نفلتنا أكثر حاجة خاب كمية بكونة تطلعوا لذي أمونغو حد حدامتهم كللات مس فدرال زلهم سجم تسجمات أبي إثيوبيا زلوا that's why أبز حلفهم تيلكونير أمباسادرنا أمريكا أبي إثيوبيا زلون تايلو إريك ماسينجا ناي إثيوبيا سجم بقالي لك في التحز غلا يكون نيلو بقالي لك في التحز غلا زغم متفتحنير it's a very complicated situation is الله زهجر زير زي أريز نجزي حتى بخميك ودايم انتهي كوني كلا رسيجن بس حجن رياض لنا سكبي بسقن تايلهم يرم زعبون اسمع. The Amhara region of Ethiopia are currently in an armed conflict with the government. But the fighting has caused a humanitarian disaster. The paramilitary groups jointly called the FANO accused the government of committing genocide against the Amhara people. So, كم دريز لنا أبا محراز قبر زلو أب مينستري ميديا صحتي دوتسجن أب BBC وتشيزنا بردما كم دريز لنا أبا محرا فدرال منقسي جنوسايد ويكا هلكي تفتسم كم زلو زلكي تزدما زبا محرا تغلال أنصار تفدرال أو منقسي زخوض زلو أنصارو تسليفون دويلو خم زلون زغلز مجلس زبانا كونتاتو. Denies. Well, in recent years, the Ethiopian government has faced uprisings in the country's most powerful and populous regions, Tigray, Oromia, and now Amhara. Several aid agencies have called on the government. سنتايد بالزلو تي منغستي إثيوبيا كستنا جنوسايد وي أمس وي شجر أب كل زوباتات كم زلو أب تجراي بهلكيت بجنوسايد كم زخصص تسراويتناي إثيوبيا أب أمحرا أب زوانزي أب العلي حزبي أمحرا بس قبر زلو كم زخصص أب حزبي أوروما دما تمساس على كسي أب العلي منغستي نا إثيوبيا كم زلو انتاي دريكا أوروما منغستي إثيوبيا جنوسايد فتسي من زبل تقينو أمحرا منغستي إثيوبيا غيرو الناس زبل تقينو أب تجراي كمان يجيروا خاطب التخل بنتصور منغستنا إثيوبيا يجيروا سلازي it's the same history أب تسلسل زكاة مسي أب تحاد نسي كونن زقبرو انتي لومكا أجندنا يا تراسلو زلوهم ترايو أب كله تمساسالي behavior نايت منغستينا نرزلنا سوها تونكو نكابت كونتات نخوت زخطلو زلو مخانو أم حرادما نت كونتات زي بكل منغدي فوشي قبروا خم زلو كنرينا government to negotiate with the rebel groups. Now, in an exclusive interview, the BBC Focus on Africa spoke to Eskinda Nega, who's a FANO paramilitary leader. The interview was conducted via satellite phone. Let's now speak to our reporter, Albert Kirui, who joins us in studio, who got access to this interview. Thanks for that great work. Maybe just help unpack that interview a little bit by telling us what was... مستي عبد الحريت ريواد اللهم اسكندر نقاز بهالقلة كابتوم ناي توغات فانو حلافيو مسو بتليفون زقبروا تليفون نشتي بزعبوك زراربيا مسو زقبروا the group, or what is the group that you spoke to asking for? So the key word here is what they call systematic oppression. They say that for very many years they are fighting for an injustice because they say that for so many years since very many years ago. So بحفشة كم نريو زلنا انتاينا غنري أبكالك زي كم تسألكم تقول دايناي إثيوبيا بكل من قدي ناب مفرراس ترايد وسدنبر ناب حدنتن ناب فغرن ناب حقراوي أركنز وسيدا يكون ناب زيادة ما نشي يكون سغلكم دحريو أبتناتنا كنسقرينا
እተን ዝርከበን ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ናብ ትግራይ ኣትወን ትንፋስ ትሕውዛት ከየድሕና መንገድታት ዓፅዩ ሞት ንጹሃን ክውስኽ ገይሩ እዩ ኢሉ ይትኸስስ ሕዚ ድማ ኣብ 2023 ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈጸሙ ገበናት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል እቶም ሰብኣዊ ሚታዊ ዝኣኽሉ ገበናት ብሓይልታት ፌደራል ዝተፈጸሙ እዮም ዝብል ጸብጻብ ዩኤን ሒዙ ዝወጸ ዩኤን ሚድያ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዩኤን ቮልከር ተርክ ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን መጥቃዕታትን ደው ክብል ጭቡጥ ስጉምቲ ተወሲዱ ኢትዮጵያ ናብ ዝተረጋግዐ ሰላማዊ ሃዋህው ክትመለስ ጻውዒት مغربني نكرنا أتي كاب مروا جنوا استسمع صويت قنصاوي منقسقاس عطوات ጉጅለታት ጠጠውኢሉ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ክፈትሑም ኣጽንኦት ይህብ ኣነሉ.com ኣብ ዛዕባ ትሪዎም ዘለኹም ንኢትዮጵያ ነቲ መንግስቲ እዚ ኩሉ ፈጺሙ 70 ዓመታዊት ናይ ትዝግበር ዘሎ ገይርዎ እናበሉ ወላ ሓንቲ ኩነነ ይኹን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣይወስዱን እዮም በንጻሩ ክሕግዝዎን ክረጥዎን እዮም ዝፍትኑ ሽፋን ገብርሉ ስለዚ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣጀንዳ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ዳብል ስታንዳርድ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ንኹሉ ኤርትራዊ ብሩህ ክኸውን ይግባእ ቅድሚ ናብታ ኔክስት ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ምስጋርና እዚያስከ ንሽተይ እዚያ ደርፊ ብሓውና ዮናስ መንግስቱ ዝተደርፈት እያ ናይ ብሓቂ ተሪር ቃላት እዩ ዘለዋ ብቋንቋ ብሌን ዝተደርፈት እያ ሕድሪ ሰማታት ረጊፅኩም ፓላስ ምቾት መሪፅኩም ኣብ ስደት ዝኸድኩም ዓብ ጌጋ ፈፂምኩም ንሳቶም እታ እንኩ ሂወቶም እታ እንኩ ዘላቶም ሂወት ነታ ሃገር ኢሎም ወፍዮማ ሕድርናቶም ጥሒስኩም ንነፍስኩም ክጥዕመኩም ምኻድ ነታ ሃገር ኣይጠቕማን እዩ ንዑለብም መንእሰያት ኢሉ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝደረፈያ ናይ ብሓቂ ዲፕ ወይ ከዓ ጥልቂ ትርጉም ዘለዋ ደርፊ እያ ኣብ ደገ ዘለና ነዛ ደርፊ እዚኣ ኣይንፈትዋን ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ንዓና ትፀርፍ ደርፊ ስለ ዝኾነት እቲ ኩነታትካ ፅቡቅ ገይሩ ሓቂ ምዃኑ ስለንፈልጥ እዩ እዚ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ስራሓት ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሃገርና ብፋጥና ኢብራሂምን ብዮናስ መንግስቱን ዝተደርፈት ደርፊ እያ ብቋንቋ ብሌን በዛ ኣጋጣሚ ድማ ልዑል ምስጋና ንኽልቲኦም ስነ ጥበበኛታት ብምክንያት ኣብዚ ቅንያት ሰማዕታት ስለ ዘለና ኣብኹም እዮም ፅያ ኣብ ካልእ ግዜዮም ክደግማ ክፍትነ ፕሊዝ ኣብ ታሕቲ ድማ ኮሜንት ግደፉለይ Hi there, welcome to my views and news. Relations between Tigray and Eritrea. What should be the nature of these relations? Should Tigray form a strategic partnership with Eritrea? Should Tigray talk to Eritrea? These questions were discussed at Tigray People's Liberation Front Central Committee meeting. The meeting has been ongoing for the past few days. The meeting has ended now. And we want to report what was discussed at the meeting, though it has not been made public, but according to some reliable sources, what did Tigray TPLF send? So ህወሓት ሓደ ካብትናቶም ሓበሬታ ደውፅ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ ህወሓት እፅዋ ኼባ ገይሩ ከም ዝነበረ ምስ ኤርትራ ድማ ንኤርትራ ዝምልከት ድማ ዋዕላ ከም ዝገበረ ዝብል ሓቅዲ ሓሶት እቲ ነገር ግን ብዝተፈላለየ ማዕዝን እውን ስለንሰምዖ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገለ ክፋል ብፈትለወርቅ ዝምራሕ ወይ ንዑ ዝድግፍ ካብቲ ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ከም ዝደሊ ከም ዘዋፅኦን ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ድማ ምስ ፌደራል ጥራይና ክንገብር ዘለና ነቲ ኣንፈት ናይ ሰላም ምስ ፌደራል ኮይና ኢና ከነረጋግፆ ንኽእል ብምባል ዝተመቃቐለ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ዝገልጽ እዚ ከዓ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰምዖ committee leaders say TPLF is not the only political player in Tigray. That is why what TPLF decides would be the future of Tigray's policy about Eritrea. Other opposition parties too, but insignificant. EDF leaders discuss about Eritrea. Well, two different TPLF leaders during this central committee meeting. Leaders said that Tigray should form a strategic partnership with Eritrea. That Tigray's future and strategic partnership, Alam Gebrevaid, Mongerino, and some other senior TPLF leaders were supportive. So, Alam Gebrevaid, Commander Mongerino, abti ምስ ኤርትራ ሰላም ክኸውን ኣሎ ዝብል እዩ ምስቲ ሓዋ ኣብ ዱባይ ተኣሲሩ ዝነበረ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ዝብልዎ ዝነበሩ ፅንፅንታታት ብተሓሓዝ ይመስል በቲ ካለ ድማ እቶም ካልኦት ተመሳሳሊ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ ሰላም ዝፀልኦ የለን ግን ኩሉ ግዜ ነዚያ ምዝካር የድሊ ኣብ ኮርሶ ክመለስ ሓውና ብሉፅ ተቀዳዳምቲ ኣሕዋትና ብሉፃት ተቀዳደምቲ ብቀጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ውድድር ናትናኤል ተስፋፅዮን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ
تعوات كم زخنا ليدل تريك دما بعبلال نطبي كم استعوتت مغنياتو أبز حلفة وددر ناي كرونوميتر ون تي بلوز قبل ناي جرودي إيطاليا ون بزح زنا زترفا مانيل قبرز جابير تعويت سلازنا بري حجون دقيمو نساتهم سلازي كم تري ودر لهم أمانيل قبرز جابير أبتناي كرونوميتر تعويت نيرو حجو دما ناتنائيل تسفاتيون سلست عوته it's really amazing أبزيانشتي interview غير نيروسكا كنسمع كم فتنينا ناتنائيل أزيانا سمعكم ماسك سنة يخصاب الساعات زبطبق ومن الله مالتي تو مات زيادة نتناي كرونومتر كم بقعتي ودوسن وات قومغا طب ناي كرونومتر اتليسنيشتي ناي مزوار تخلو خلو كخلالو عامي أبتناي رود ندحر متينا جن كم زي فلات دعبلو ستيجيو كل جزء زجبر سركت ناي أب أسمراز زجبر هجي خمزي خجبريل كاتوس صراحة يكون درجة سومو ملء وكل درجة خوين سمعنا وبمجمر تاكو تايم تريال كنا بلتقين على درجة حدا ميتاوي تيدلو أبناتي نقدر من قديه يتقبرو ناتي فيلد يكونن وناتي سبيشاليست يكونن أنا دبزح من كتوتا وددري ويكابنا كلاسيك وددر دبهال مالتي سلزي أبتدلو خو تقدم على الدخل وددرات دبزح جزيت بغوت إيتر مترلخو كاب عمتنا بعمتون دا حش دخدا وتيدم تعلقو سلزي أبتبوكم بحفش أنتينا نرجع لنا كورسنا إيرترا نبزل على درجة بتحكي كم زلون حنتي أبتاع ودرنا يمود أتاك عوض كله تر فيديو ونرخيبا نيري ناتنا يلقى أتخلو اسكبزي أخن ريا I think it's amazing كاكسا كندي no not this one أنا زي أقنا راهم سنة فلاتا maybe So زيانا مودتا زنبرت كنتاتيا ناتناي أبت مودتا دراهم ريهم واللهم ناتنايلن أخليلو دم حدش تصاتاي ناي انترمارشيو بحدا يخدوني رام مودتا تجن ناي تمكرون ناي بقعتن في اللي عبيتريو ناتنايل جاف جيرو أغزخنا وددر مرحب متاو نتقدميتي بوتا منتيل وشيد والو it's just amazing ساكندي أتودا درتناتنا أب العل درجة كم زلوا يزري كازي من البتنيش انترفيو غير نيرو I think جن كله ناي كحنت كانت مغنى قليل نجار يكون المالتي تقدن عنا إن كانت تقدن روحنا عنا يت بانديرا إسرا غيرنا نفسي دقة وتأي مسواتنا شامبيون إسرا مخان نزكمك حلفنا كمي تقول صو نزغب So انتاي اسكي يبلون يربطون كومنتاترز بعد تسفالدت شامبيون إيرترا ناي دقة تسعتاي كنكون وكانت تمرز تزيكونا جن بانديرانا إيرترا تسكيمات عبيت وورلد تورسك ودادر سلوزلو كابتم عبيت تودادر تنك عودما صبغيو بمبال قليس أمانيرم أنا ونمسوم I agree تومنا شدما بقدي يوم كعوتيوم نابتو ددر ونكمتيوم أمود داتا فيديو نلومي كاريدا زلهم زيا سمعوا بليز ጉዳይ መምላስ ኤርትራውያን ካብ ስደት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ሃገር ዝወፁ እሞ ተጣዒሶም ንሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ መንእስያት ብዙሓት እዮም ይኹን ግን ሓደው ብዝፈፀምዎ በደል ይስከፉ ሓደው ምስ ተመልሱ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ይጠራጠሩ እንታይ ትብሎም ተጋጊኻ ኸይድካ ነውሪ ይኮነን ተጋጊ መሊሱ ትጋገ እዩ حماق أمبر تجاجيو تطعيش دبلة كابتي ذي تجاجيون يحيش مخنياتو بيجيبوا استمهارة مرتي كابتي زي فتنة سلة حيش كيدا مالو مساعداتهم أبزخ مصوخ لهم أبزخ صرعخ لهم كندي أخليهم كتم سوات ساتهم كم تقولوا نبزخهم لسيلا حسبهم أنا لنزي أبتحت زخونا يوم كنتات أوصعي ذلو من إسينا عدي كملس يدبالي أبزم سمسة سنتي عيم دنفرولو سبيلا تمملاس أنا بزحدك سمعكم مرة؟ كذاك مالكم إيه؟ تمملاس أنا بزحدك كراخرار إسليكونا يقصعوا بحالاتو سويلكا خمزي مفراره مسانا بدي أمبو غيرهم بعد ما كترفوا من تزكاية زمثتات طرائق إذا تتملسنا
ከም ዝተኾነ ከም ንኽብሉናዮም ከም ንብልናዮም ኣነ ምስምስ የለን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እውን ንድልየትን ኣበጋግሳን ናይቶም መንእስያት ክዓግት ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን ህዝቢ እውን ክዛረበሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ማለት እዚ ሕጂ ናይ መንእስያት ምንቅስቓስ ዝተፈላለያ ማሕበራት ሃማመቴ ሃማደ ሃኮሴ ኣብ ደገ ዘሎ ኮማት ኣብ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ወፃኢ ዘሎ መንእሰይ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝበለ ኣብዚ ምስ መፀ ፅንፂ ዓይኑ ዘንፍረሉ ሰብ የለን እቲ ምምላስ ኣነ ብዙሕ ዘከራኽራ ርእስቲ ይኮነን ሰሚዕኩሞ ዶ ኣብ ዝነበርካ ንበር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ዝበለ ዘጋጥሞ የለን እዚ ዘረባ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፕሮፓጋንዳ ካብ ዝኾነ ካበይ ተበጊሱ ዘይፍለጥ ኣንጻር እቲ መትከላት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝዝረብን ዝበሃልን ምንጭናቱ ዘይፍለጥ ነዚ ንምንፃር ያነ እቲ ዘረባ ድማ ካብቲ ምንጭናቱ ካብቲ ዝተባህለሉ ቦታታት እናምፃኹ ናባኹም ከምፅኦ እየ ዝደሊ ናይ ሆፕ ካብዚ ተማሂርና ክንከውን ብዙሕ ትሕዝቶታት ነይሩ መድረኽ ይቕየር ኣሎ ዓለም ትቕየር ኣላ እቲ ምቕያር ከመይ ከም ዝመስል ብኸመይ ክፀልወና እዩ ንሕና ድማ ኣበይ ቦታ ኣለና ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ትሕዝቶታት እየ ዝቕርብ ዘለኹ ነቶም ተወዳደርቲ ናይ ኤርትራ መኹርዒ ናይ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝኾኑ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ሽም ናይ ኤርትራ ትረኻ ብዛዕባ ኤርትራ ፖዚቲቭ ንክኸውን ዝገብሩ ዘለዉ ዓብ ክብሪ ይኹኖም ናትናኤሎም ቢንያሞም መርሃዊዮም ኣማንኤሎም ሄኖኮም ኣኽሊሉ መዋእል ዩኔም ደም ካልኦት እውን ኣለው መትከል እዮብ ቅድሚ ዝወዓለምሉ መዓልቲ ካልኦት እውን ዓበይቲ ተወዳደርቲ ሽሞም ዘይተቐስኮም ኣብዚ ክህልው ይኽእሉ እዮም በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እውን ተሳቲፎም ነይሮም ንኩላቶም ብሓበራ ሞራል ክትቡለይ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመፅእ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ከምዚ ኢሉ ክግበር እናተማሕፀንኩ ንኩላቶም ድማ ነዚ ውድድር ድሙቕ ዝገበሩ የመስግን ነዛ ትሕዝቶ ድማ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ፕሊዝ ወላ ሓፃር እውን እንተኾነት ርእቶናትኩም ግደፉ ነቲ ቻነል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ምዛ ጥዕምቲ መልእኽቲ ወይ ከዓ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ወፅለን ጨናፍር ኣፎም ይሰድሩ ብሓይሊ ንፋስ ብሰማይ ይዓርጉ ተዋሕሊሎም ማይ ኮይኖም ይዘንቡ ጽሙዕ ኣረስ ሪሶም ፍጡር ይምግቡ ውሕዳት እናሉ ናይ ዘላዕሊ ታሕቲ ወቃቢ ሕብርታት ናይ ዘቂሐን ፅልሚ ስምራት እናሉ ማዕሪጉ ዝኸድን ዝተተማመረ ዝብል ኣይሰድድን ዝብል ኣይሰድድን ዝብል ኣይሰድድን ሃገረይ እያ ሃብተይ ሃገረይ